Aha nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Sash TV. Nizere ko ukomeje kumera fresh sana cyane. Nge uguhereje ikaze hano kuri Sash TV. Amazina yanjye banyita Simba Only. Abanje hano kugira ngo nkugezeho amwe mu makuru ari kuri imihanda cyangwa se amwe mu makuru arimo aravugwa cyane hano kabisa 5/5. Nyemera rero nongera nguhereze ikaze hano kuri Sash TV. Mubwira ngo amazina yanjye banyita Simba Only. Ngabo nguhaye ikaze hano kuri Sash TV kabisa nkaba ngiye kukugezaho amwe mu makuru ari kuri iyi mihanda cyangwa se amwe mu makuru arimo aragenda avugwa. Nakubwira ngo niba utameze neza no kwihangana cyane yuko burya uyu munsi utameze neza birashoboka yuko ku munsi w'ejo ushobora kumera neza, cyane yuko burya twese ntabwo tuba tugomba kumera neza. Iyo bamwe bameze neza hari abandi baba bameze nabi. So nakubwira ngo rero no kwihangana, niba utameze neza birashoboka ko ejo ushobora kumera neza. Rero nkuko nari mbikubwiye abanje kugira ngo ngugezeho amakuru y'imyidagaduro arimo aragenda avugwa cyane kabisa 5/5. Nakubwira ngo rero ushobora gukora subscribe n'irwo bwa mbere wari ukigera hano kuri iyi channel kugira ngo uzagende urushaho kugenda wibonera n'izindi nkuru zacu zigiye zitandukanye. Nakubwira ngo wifuza kuduhereza igitekerezo cyangwa se kutuvugisha, aho hasi tuba twashyizeho nimero ushaka kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara. Nimero yacu ni 0727 ubundi bwo rwose ukaba watubwira igitekerezo cyawe cyangwa se ukaba wanatuganiriza. Ni ibintu bisanzwe cyane. Nimero rero nongere nguhereze ikaze hano kuri Sash TV kabisa dukubita tubangura inkuru rero inzanye nonaha cyangwa se ubu ngubu ugiye kumva hano kuri Sash TV. Uyu ni umusore bita Element. Birimo biravugwa yuko ari we ushobora kuba yagize uruhare mu iyibwa rya YouTube channel y'uwo bita Bruce Melody cyangwa se Itahe Wacu Bruce Melody. Ngira ngo ni imbuga nkoranyambaga arizo ziri kugenda zikongeza ibi bintu. Navuga ngo bita Dekati mu kanya ndaje mbasomere bimwe mu byo yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram. Ngira ngo uyu muramuzi n'umwe mu banyamakuru batanga inkuru ziri exclusive cyane ku rubuga rwa Instagram, cyane yuko n'umwe mu banyamakuru bakomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyangwa n'umwe mu ba personal blogger batangaza amakuru kandi ugasanga niyo. So inkuru yacu rero y'uwo bita Element ndetse na Bruce Melody bivugwa yuko ari Element ari ubyihishe nyuma kuba iyi YouTube yakibwa. Ubundi navuga ngo mbazaniye hano choice ebyiri ushaka guhitamo kugira ngo nawe ube wabasha gucagura uzi kwirebera nawe ikigaragaza kuko ese ninde uri mu makosa, ese ninde uri mukuri. Ubundi navuga ngo byatangiriye ku musore bita Silvizo. Uyu musore rero bita Silvizo ngo yagize gutya bayumvikanye n'umwe mu basore baba mu gihugu cyo muri Amerika, ngo yari yakunze impano ye. Aravuga ati rero wa musore we ndumva nshaka ko twakurana. Uyu mugabo rero wabaga mu gihugu cya Amerika nuko nguko abafashe amadolari nk'uko uyu mugabo Silvizo abyemera. Aravuga ati uyu mugabo uba mu gihugu cyo muri Amerika rero yahise nkubita amadolari 500, ngo tuyashyize mu mafaranga y'amanyarwanda ni 500. Uyu mugabo rero Silvizo avuga yuko 500 yahise ashaka nimero ya Element kabisa, aramuhamagara amwoherereza 300 kugira ngo ajye kurikodinga indirimbo. Binavuga yuko iyi ndirimbo Silvizo yari yanarangije kuyirikodinga. So uyu mugabo rero urumva yarasigaranye ibindi 1000 byo kuba yakora promotion y'iyo ndirimbo igiye gusohoka. Nuko nguko rero ubwo uyu mugabo bita Element wabarizwaga muri country record ya Nobja abayisohotsemo abayigiriye kwa hano muri 155 AM akaba ari Nuzerebo ya Coach Gael. So uyu mugabo rero akimara kuva muri country record bita Element, bivugwa yuko bita Silvizo ngo yahise abura irengero rye, aramushakisha aramubura. Ibi ngibi rero byavugwaga yuko uwo bita Silvizo yararangije gukora indirimbo ariko ntiyayibona. Uyu mugabo rero wari utuye muri Amerika, ibi byaje kuba bimutera umujinya kuba nawe washora amadolari agera mu 500 by'amanyarwanda. Ubwo nta amadolari 500. So urumva ni ibintu biba bigoye. Aba baniga baba baje muri business, ntago baba baje gukina. So urumva rero umugabo bita Silvizo abavuzo bita Element gutyo. Ubwo rero akimara kumubura nibwo uyu mugabo wo muri Amerika rero byamutesheje umutwe. Uwo bita Silvizo amushakira nimero yo bita Nobja. Uyu Nobja ngira ngo niwe nyiri country record. So icyaje kuba rero ni iki, nuko uyu mugabo wituriye muri Amerika yahise ahamagara uwo bita Nobja aramubwira ati uyu muhungu wawe bita Element rero twaramwishyira amafaranga y'indirimbo
twaranayirikodinze ariko atarayisoza. So sinzi niba muzadusubiza amafaranga cyangwa se mukaba mwadukorera indirimbo ikarangira. Uyu mugabo rero bita Nobjoy cyahise amubwira n'iki, yahise amubwira ati njyewe rero nta kintu nabafasha, amafaranga ni Element mwayahaye ntago ari ngiye mwayahaye, so nimushake rero uwo mugabo we agira ikintu yabafasha. So uyu mugabo rero utuye mu gihugu cya Amerika byahise bimutera uburakari ndetse n'umujinya mwinshi. Nibwo rero yahise abazo bita Silvizo ati nshakira nimero ya Element. So uyu mugabo rero bita Silvizo bivugwa yuko ngo yahamagaraga Element, ngira ngo ni ikiganiro kiri no ku rubuga rwa YouTube MI Empire, ikaba ari channel cishaho amakuru y'imyidagaduro. Iki ni ikiganiro Irene yakoranye n'uwo bita Silvizo. So rero Silvizo ngo akimara gushaka nimero ya Element yarayihamagaraga nicemo akamushakisha akamubura. Uyu mugabo rero bita Silvizo yahise yihiringa ashakisha nimero y'uwo bita Itahiwacu Bruce Melody. So uyu mugabo rero bita Bruce Melody, Silvizo akimara kubona nimero ya Bruce Melody, Silvizo ahita yihereza uyu mugabo nakubwiye hejuru uba mu gihugu cyo muri Amerika. So uyu musore rero nakubwiye uba mu gihugu cyo muri Amerika nibwo yahise ahamagara uwo bita Bruce Melody. Akimara rero guhamagara Bruce Melody aramubwira ati rero ngiye nimukanzane ibintu by'amateshwa yanyu, ibyo bintu ngiye simbizi, ntago ngiyewe ndi umwana wo kurera uwo bita Element niba rero mwavuganye nabakemuriye gahunda zanyu, ibyo ngiye simbizi sinanabirimo. So uyu mugabo rero byahise bimutera umujinya, ari nacyo cyatumye ahita hakinga YouTube channel y'uwo bita Bruce Melody. Byahise bimutera umujinya cyane yuko ngo yarazi yuko Bruce Melody agiye kumufasha kumuhuza na Element. Bruce Melody rero akimara kumwiryaho, uyu mugabo nawe icyo yamuhimishije nuko yahise amwiba channel ye. Gusa akimara kumwiba channel ye, ngira ngo nahoze mbona hariho amavideo menshi, hari na projet nyinshi yari afitanye na Silvizo nazo mwazibu, ushobora kunyarukira kuri channel ya Bruce Melody wajyaho ukazibona. Ngira ngo no mu mafoto ari gutambuka aho ngo mwabonye ko hari video za prodinzeho zo bita Silvizo, hariho ngo za Girlfriend ngo remix, ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So gusa uyu mugabo Bruce Melody we yatangaje yuko ngo ngari akabazo gato yakari kabaye, gusa ushobora kwibaza ngo nakaye kabazo kari kabaye ku buryo umuntu ashobora gupostinga ikiganiro yashaka gupostinga nka remix ngo ya Silvizo ya Girlfriend. Uyu ni umugabo bita Bruce Melody urimo uracuruza ku mbuga nkoranyambaga. Aho hasi hari ikiganiro yanashyizeho yuko uyu mugabo yahawe miliyoni 30 kugira ngo azaperforming mu gitaramo kizaba kuri tariki 13 z'ukwezi kwa 8 African Giant Festival. Iki ni igitaramo kizaba kirimo abahanzi benshi bakomeye hano muri Afrika. So navuga ngo rero yaba atari image nziza. Ngira ngo ndaza no kujya mu kanya kuri ndaje, ngira ngo reka nzanira telefone aho ngaho mbanze nsomera abantu ibyo umwe mu bagabo batandukanye bita Dekati yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram, kabisa nawe ubashe kuba wakirebera. So nakubwira ngo niba aribwo wari ukigera hano kuri channel ya Stash TV, nakubwira ngo ukora subscribe kugira ngo uzagende urushaho kugenda wibonera inkuru zacu zigiye zitandukanye, yaba inkuru zatambutse ndetse n'inkuru tugenda tukugezaho 5 kuri 5 kabisa. Rero nkubwira ngo nari ngiye kukubwira yuko ngiye kujya kuri Instagram yo bita Dekati ngakubwira bimwe mu bintu yatangaje. Uyu mugabo rero bita Dekati uri mu bakunzwe cyane cyangwa se nawe uri mu bagezweho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Reka nkubwire bimwe mu byo yapostinze ku mbuga nkoranyambaga, arimo n'abashinja ubujura uwo bita Element. Ngira ngo murabyumva yuko ibihumbi 300 gusa Element yakenyereyeho nibyo bimukozeho ku buryo Bruce Melody ayisabura nuza, bitumye Bruce Melody abura channel ye. Ngira ngo ndacyari gushaka, reka ngiye kuri account ya Dekati babwire ibintu uyu mugabo yatangaje cyane kabisa. Rero mu gihe nyiri kubishakisha nakubwira ngo kora subscribe kugira ngo uzagende urushaho kugenda wibonera inkuru zacu zigiye zitandukanye kabisa 5 kuri 5. So ndabona maje kubibona rero, bajije kubibona. Ngira ngo iyi ni post y'uwo bita Dekati. Iyi ni post y'uwo bita Dekati kabisa, uri kubica bigacika nawe ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo rero bita Dekati Babala yagiye ku mbuga nkoranyambaga zarandika ati mutabare birababaje, ikinyusi abasore from diaspora bagisubije ku isuka. Aho tuvugira hano channel ya YouTube iri mu maboko y'abasore bo muri Amerika
bayitwaye bakoresheje ubuhanga bwa Secret Service FBI type shoot. Uko byagenze rero ni gutya, ngira ngo uyu n'umugabo bita Dekati nika kubwira yuko kuri Instagram ye niyo magambo yashyizeho, arimo aratubwira ngo uburyo ngo byagenze, arimo aratubwira we igitekerezo abiziho. Uko byagenze rero ni gutya, inzererezi Element yahawe kiraka cyo gukora indirimbo y'umusore wa diaspora. Ubwo ngira ngo ibyo nakubwiye aho hejuru nakubwiye yuko iki kiraka Element yari yahawe yari indirimbo yo bita Silvizo akaba yari ku managingo no musore bita uri muri Amerika nakubwiye haruguru. Abasore rero baba diaspora babajije boss we Kinyusi umwe wamukuye muri Country Record nawe kubera bwa bujiji bwo kutagera mu ishuri ngo amenye akamaro ka communication yigira wadanje abatuka kuri banyu. Twihuse umwana wo mu diaspora yakoresheje access afite muri FBI ahita yitiza umutungo wa Kinyusi. Ngira ngo uyu musore uyu Dekati ngira ngo muramuzi aratebye cyane. Uyu musore arimo arita Kinyusi n'umusore bita Bruce Melody. Noneho aho tuvuga abagiye arakomeza aravuga ati noneho aho tuvugira hano umusore Cano ari kuyishyiraho cover za Silvizo bakazitirira Kinyusi. Narababwiye ngo nge ubundi nanga ubugoryi, ngaho mwirebere ingaruka sha iri samanda kurahiye iteye ubwoba. Nukuri aho bigeze ndabona ari danje. Bamwe mu bantu rero bateye comment bagiye baravuga ati ngira ngo ndabona uwo bita General Benda yavuze ati ruzika ari byo bya bintu koko. Ndabona abantu benshi barimo baravuga ati iriho murabeshya, abandi baravuga ati bya bintu ziko biri seriye we genda Kinyusi ushaje nawe. Angira ngo izindi comment zimwe ndi kugenda nsoma uyu yagize ati ibyo ntacyo bivuze Munyakazi ni kabose Cano kuyigarura nko guhumbya so nta cyabaye rwose. So ngira ngo ayo ni amagambo bita Dekati yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram. So nakubwira ngo rero kora subscribe kugira ngo uzagende urushaho kugenda yibonera inkuru zacu zigiye zitandukanye cyangwa se inkuru zigezweho. Ngiye wari ukurikiranye hano kuri Stash TV, amazina yanjye banyita Simba Babalao kabisa. Nkubwira ngo gira umunsi mwiza cyangwa se urushaho kugira ibihe byiza. Stash TV amakuru nahakagaruka.